Manazaretha ke ngiyocela uNyazi wezulu ukuthi aliphikise nje alivikele izitheni zakhe. Okufanele wazi uNyazi wezulu wena uNkulunkulu awuyena umuntu. Kodwa umuntu uma engabazi uyothi nje wena umuntu kodwa kumina mthetheleli iMbotho. Mina uNkulunkulu omngqo. Angingabazi njengokuba njengoba ngigucela lapha ngoba wakwazi ukuyiveza kumina ukuthi uNkulunkulu. Amen. Manazaretha uNyazi wezulu asho isimanga lathi kumina sengitshenile konke engibhekene nalo lathi uNyazi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni. Ngathi mina Nkosi yamakhosi uma ngasukula isentence nje nami ngizwela lathi uNyazi wezulu cha ngathi awubaba wathi cha manje okusho ukuthi usafuna ngibe ngiqhubeka ngabe ngodonsa iminyaka ejele. uNyazi wezulu avele lathi 10 years ngaphinde ngakubuza mina uNyazi wezulu ngathi uNyazi wezulu kodwa ungizwe kahle ukuthi mina ngidonsa iminyaka emingaki. Lathi uNyazi 8 years angingiza Manazaretha abantu ningibona ngilapha nje INkosi yamakhosi lehlele esihlalweni iungqo Manazaretha noma ningayihlukumeza niyenzeni kodwa uNkulunkulu wethu thina abantu abamnyama. Amen. Ngizothatha nje ingoma ihlabelele 174 uphakama ke mina ngiyafunda neBhayibheli ningixolele makhosi khona kade ngishumayela khona abantu kade bengamazi uShembe kade bethanda uShembe kamoya ngcono nina noShembe thina besazi uShembe kamoya ejele thina besimthanda uNyazi thina sejele cela nivele incwadi kaGenesis ngoba sikhuluma ngothi ngofanele sifakazise ukuthi sihlangene ngengidangidanda uThixo lenkosazana incwadi kaGenesis 9 verse 12 uthi ngelinye ilanga uThixo uma esebhubhisile izwe uthi kodwa ngiyokwenza isivumelwano. Cela ukufundele baba ipi lenkosana ikifunde uncube cela ngifundele baba nimike nje uMbotho ngoba lana sizokhuluma indaba enkulu ngoba sizokhuluma ngendaba enkulu. Funda baba Yeah.
mina ngilinde kanga ukuya ngiyithuna mina kodwa uNyazi lezulu langilanda funda baba wathi uThixo lokhu kuyisibonakaliso wathi lona kuyisibonakaliso isivumelwano njalo sihleli ngendaba enkulu uThixo lenkosazana oba isivumelwano luthi uNyazi lezulu wawindoda enothando uma sikhuluma nge-revelation sikhuluma ngophawu elingemibala elikhombisayo elishuthando ngoba uthando nalo enwele hamba baba engisimisayo phakathi kwami uThixo uNowa uthikeza namhlanje isivumelwano engisenzayo phakathi kwami nathi sisibonile lelinye ilanga singabafana kuleli khaya kwathi mamulapha ekhoneni ehamba umfundisi umadala laduma izulu lathi nqinqinqinqinqinqi sabona isibangaliso sabona uThixo lenkosazana lisobhatha ubaba uThixo sathi sigodwa sibele emakhaya sabe sesiphathika ngokuThixo lenkosazana awuphi wena hamba nayo baba nezinto zonke ezizwayo ezinani nezinto zonke ezikhona phambi kwethuzi lomhlaba kuze kube ezizukulwaneni zonke kuze kube sezizukulwaneni hamba nayo baba ngiyakumisa uthingo lwami uthi ngiyakumisa ngiyakhumbula uThixo selungena sesihlele esihlalweni langena liqotho sokunje namhlanje langena liphuma laphana endlini eyanga yezulu liqothoze lihamba kancane abantu sangabaza namhlanje ungakabazi kuba singamakhosi vuma Kristo yami sasikhona singabafana sagijima ithempele ubaba uThixo lenkosazana lihamba phambi komzimba wayise ngameyapha wathandaza umfundisi sangamkhomba isibongo sakhe kodwa umfundisi umadala wathandaza lapha lapho waphelekiswa khona ukuthi unyanga yezulu esiyanga sodwa isiyelo uThixo lenkosazana Nazaretha qhubeka baba lube isibonakaliso sesivumelwano phakathi kwami phakathi kwethu neswe uzothi nxa ngizisa ifu phezu kwenu uthingo luzabonakala efwini uThixo ungaboni lelo uThixo malihamba efweni uthi sihamba noJehova uThixo okhona phakathi kwethu ngiyabonga baba uhlale kancane lapho phansi Nazaretha ngizokhuluma nje indaba eyodwa engifakazela ngayo 1991 uma inyanga yezulu ilaphayana entabeni iNhlangakazi kulomfana wayeshutha ithombe lo mafoto asekhona inyanga yezulu ifana ukujivobofu imile sivanini samatshe wenzeka isimanga ubaba lobheki alishutha lefoto lebeshutha nje laphuma ifoto linenyanga linothingo ngezathu ngikuyenzela phambi kwami enginokuthakazi bayo zathi leli foto mangivezela abanye abantu bangingisa bazokusho ukuthi lo mfana ufuna ukudayisa leli foto ngoba sabefuna kodwa itechnology engakabikho ngento seyinje lokwazi ukuhlanganisa izinto kodwa uNkulunkulu wayeveza ukuthi emhlabeni asiyokusala sodwa thina singamaNazaretha njengamhlanje asalanga sodwa uThixo lithathile ibhanti lalo legqokisa uNyazi lezulu athela abaligqokisa ibhanti lafika ibhanti laqeqa
iyabheka uNyazi kodwa lifika ibhadi lagcwala phansi ngoba nangu ngikhona mina ngishilula isentence no 32 years ngezwe indaba ebumpini abonga uShembe Manazaretha wahamba isikhathi wakhotakala ukuthi wawoba nesithombe esabakhona esavela kanje kodwa wathi ngo-95 lapho khona isikhotheme khona uthingo INkosi seyikhotheme inyanga yezulu kodwa kwenzeka isimangaliso wathi ayithandaza umfundisi uMadala nathi qaqaqaqa abafundisi thatha uNkulunkulu angaphindela lawo bafundisi abafana nomfundisi uMadala uNkulunkulu aphinde abamilise phakathi kwenu angisho ukuthi abekho kodwa nikhona kodwa le ndoda ngiyikhumbula ngelinye ilanga umfowabo Madala eyobhabhatisa ubaba wami ezweni lakaMbotho owakhuluma nezilwane saphuma ethubeni inyanga yezulu wakhuluma nazo saphuma yangena into kaMadala esizibeni namhlanje ongakazi usibone sisekhona sosibe esizweni sabethi nangu umfundisi uMkami ufakazi Malatha wenze isimanga lasuka uthingo wakhumbula abantu wakhumbula lesasithombe ukuthi konke kwaba nani konke kwakwenzeka ukuthi khona kumntoko wake washutha isithombe Manazaretha sathi sigoduka isambulo wafunda incwadi isambulo 10 umfundele baba wathi labonakala uthingo lenkosazana nathi malibonakala sathi sigoduka sibele emakhaya sathi sesithwele lona mayibonke sephakame kwaqaliseka ukuthi uthingo yilona ezohola Manazaretha uthingo Manazaretha lwaphelele kodwa kunento engizoyisho kwathi lapha sabuyela ethempeli kwaku-12 ebusuku kwakuhlabelela umfundisi uChiliza wakaMashu mayihlabelela uNkosi yethu uSimakade kwaku-96 kuSeptemba kwakusikhumbuzo mhla 25 ihleli uSimalanga uthingo lamakhosazana isikhumbuzo sasoqala senyanga yezulu kwenzeka isimanga amakhosi obaba abangizalayo babehleli la ubaba nenkosi endala yala emakatini nenkosi endala sebusini hayi ngoba sesihlala kanje kwakuhlala kanje Manazaretha yasha inkonzo kwenzeka isimanga lento eqhamuka phakathi kwentata njengoba kunjena wabonakala inyanga wabonakala uthingo luhalelento sezosekhuzwa ingcwele kuloleni ithempeli Manazaretha ayibonke sephakame Awuphi Thula Sambu ngabona enye ingelosi enamandla yehla ezulwini lehla phambi kwethu uShembe uyingilosi uNyazi lwezulu mayibenkosi yembethe ifu lengilosi uthingo luphezu kwekhanda layo uthingo lenkosazana ludala Manazaretha akulona namhlanje noNyazi nalomdala azaba ukuthi uNyazi bese uyaqala ufaka esikalini losamaphound aroko ubuso bayo babunjengelanga izinyawo zayo zazinjengensika yelanga Nkosi busise baba Manazaretha bensajele mina esilenze anika noma mngangihlaya ukuthi lo muntu isifoshwa kulungile mina nyazi ngisifoshwa sakho oyilandele sona ejele INkosi isifoshwa Yesu la mfute yazi ngechantment INkosi isifoshwa ngifute ebhedala ngizobopha ngoba yanazi ijele yaqondisa Manazaretha isimangaliso ngithela ngisestimex Manazaretha kuphela kakhulu mina ngobalaleli abazalwana uma ngikhuza njalo ngicela imuso hlukana nalezi zinto senzayo bafowethu ngicela ninanhle isonto ngibahlonipha abazalwane ngoba uyozisonga wathi uma wonke fisa ukuzobona ngakho uyibhokisi ahlala lwamusi ophuma bona akhona kagogo lapha
lapho udla ongayithandi kodwa uyidle ukudla kunempethu ukudla liphalisha ibolile ngoba khona iy'nhlelo elimandla shintshani nilaleli izwi lonyazi umbhedesho monke ihlonipho ihlononyoko manazaretha lokho kuyiqiniso mangabahlonipha abazali bakho ufana nento eyisana ngoba ekugcineni uzofaka inkinga phakathi komzimba uzothi ubhanje kuthenga ukudla ekhaya fanele kube nemali efanele ihambe iyejele iyonika wena kuze ejele wena ungaqomi amfihli lokho ngoba sebakhola ngamnakanga uzodefa udlala ibosho ejele ijele akuyona indawo e-right akuyona indawo oqabanga imali uNyazi ijele isihoko ngempela manazaretha isiqoqo sikaSathane uNyazi manazaretha sesiseyeni makhosi noma sebethuka noma sebethini sesibatheli thina makhosi ngoba uNyazi makadayiswa thina makhosi nayinkulungwane zabantu zivele thina kodwa uNyazi sokuseka uNyazi osizofuthumela manazaretha sengizohlala phansi ngiyatosula isikhathi kodwa efuna ukudlulisa Mase Simex 2002 ufulele Jesse Boxer underground phansi komhlaba ihleli iminyaka ezihlanu ngangapho ngiyazizulu ngiyathanda baba ngiyazifela inyembezi baba hayi uNkulunkulu baba hayi baba ngizenzele yona awukenyaza ngizokuthi ngigile ngazi ngokuthi esontweni ngiyazithanda ngenhliziyo yami yonke hayi uNkulunkulu ngiyazizulu manazaretha satisfied Simex iNazaretha lelengigaza ngayo mina eliphatha lo kanjani mina ngisonke iminyaka emihlanu ngiyayigqoka emzimbeni kodwa ngiyiNazaretha hayi ukuthi awukho ukhona kwakukhiyelwe lapha fabele ingene le dress lena yinto lena engizokwenza ngayo underground emathumbi komhlaba kuyakhona manazaretha ngiyilanga sonke siphansi as orange ayengabishule ukhona impahla ekhona eSouth Africa eyibovu sama death sentence leqoya yona abalo lebovu inesigubhu la iqolo esikhuluma amalanguage awu2 ayabala kancane wena ushaqile shesa baba abezinsizwe ekhaya kodwa manazaretha uNyazi lo estalweni eyisayidiva lodwa manazaretha siyasonda kuhle siphumele izinsizwe yakajiyani lapha ngala kaZulu siyasonda sinasonda khona kuba ngophiko masonda efememeza umuntu lo amakhamera efememeza umuntu athi speakeni athi uMbotho ngithi ma ngoba lapha ngengane ezincane sibiza ngoma ma athi ibangakhi lapho ngithi mina su3 athi umthetho wa correctional service awuvumi ukuthi ngo4 ngithi hayi ma su3 la bathayi nufa lapho nginayo ma bela bakusentral phezulu atwazi ngesentral wena ngithi mina phela emakhamera ma niba ngakhi lapho yazi ayinkinga
wena nyazi lezulu esiqashisela ukuthi uNkulunkulu usuyenza le. Usuyenza le. Abo lesiqashisela. Wiki. Ulube bahamba ngale ekhaya uyazazi uNkulunkulu. Yesizulu. Into abazane ekhalathi. uMbotho. uMbotho. Bese khabe izinto zakho. Efaka ikhipha thina. Kuchafa, kukhasa. Libangaki la? Sizo kwawo bathathu. Ababili noma bathathu. Mina Jehova ngikhona phakathi kwabo. Ayibona uNkosi. Into ekhosa ihayi. Labantu laba bakaShembe bayinkinga. Abantu bakaShembe uma bakaShembe bayabiza leli gama likaShembe. uShembe uvela fika sometime phakathi kwabo. Kodwa kodwa lokho lokugcina. Uyazi ukuthi yini uShembe wefika phakathi kwethu. Funda isihlabelelo 149. Funda ba. Makhosi. Kade nanishumayela nami ngiyafika. Kade nanishumayela pale. Unini papa ngakwazi maTVD. Nganazi maTVD. Funda ba. Uyasaba sitshela. Iyodwa ingangomthana yona maNazaretha esayifundisa uMbotho iphini na. Kuyasa basitshela ukuthi ukwalana kwabo. Kanti uthando eduze bakho ngoba phela thina iNkosi esihlangene ngayo la ekhaya iNkosi eyinothando. It's a one question. Kuyasa basitshela ukwalana kwabo. Uyamthanda uNgithi. Uyamthanda uCwezi. Uyamthanda uNyazi. Uyamthanda uma awufarisi. Awuyena umfarisi. Kodwa momthanda ngeqiniso. Zonke into zakho ziyophumelela. Amen. Ayibonga uNkosi. Uma ungithi lo ngimazi mina umfundisi inyanga yezulu la. Engibabala basebahamba. Babehlala nazi bakule ndawo. Ithi inyanga yezulu ithi fundani mina. Ihlela iphathi kokuthi ithi fundani bafunde. Ingayibizi incwadi eBhayibheli ithi fundani bafunde ngoba ungithi. Baba ungithi ngiyabonga ngoba awuhambanga uNyazi wezulu sahleli. Uzuhleli uhlale njalo uNyazi kunqa. Amen. Amen baba. Amen. Kanti kuhle kangaka uMnazaretha. Kanti uMnazaretha kuhle kangaka. AmaNazaretha ngoba ngikhwele ingamamiliyoni kuhle kangaka. Masithandana emathempeleni sothandazela abantu baphile singaye enyangeni. Abanayo ebambene ngesandla. Ubambe yini oweduze bakho ngesandla noma niselize ngobambana lana sezofalisa phambi koNyazi. uNyazi yabona abana baba. maNazaretha ibani munye. maNazaretha ngoba silapha asibe munye. Sizothandwa. uJehova thina ngethu yasho kanjalo 1977 kuhlale ePhalamende wathi ninganikela abantu ngoba banilwa ingilosi yasezulwini iyamflathela wathi abantu abami wathi uNkulunkulu khona umuzi olengamaketako owakhuluma ngawo umfowethu eshilanga lamalanga wathi thina boShembe wathi sasingadicela intshela ifike kulowo muzi ngoba thina sabonani wayishona kuzosephela. Ningahlali nehlukana ngizolahlwa uJehova. Ingahlali maNazaretha emathempeleni ngokuhlukana. Ihlala emathempeleni ihlonipha abakhokheli ihlonipha abafundisi ihloniphe ithi inyanga yezulu elinye ilanga ngangumfanyana kuhlelapha ibhobhodelana ithi inyanga yezulu kunamagate ekhaya ongena ezulwini uthi gate number 1 uthi umshumeli wakho uthi gate number 2 uthi umvangeli wakho uthi gate number 3 uthi umfundisi uthi nawe mkhokheli uthi noma mina ungangezela noma yini ukuphela amayembe ukuphelela uthi kodwa bangazi usithenge isipho sikamfundisi wakho noma somvangeli wakho uthi lokuphika kuzayo. Baba naba thandanani nibe munye nizothandwa. Thandanani nibe munye ngoba sizothandwa uNyazi wezulu. Kanti-ke banjalo abahleli kweliphakathi. Banjalo abahleli amakhosi ayehlala nabo bami babehlala khona la singabafanyana. Uma thina singathandana bayathandana ngakuthi. Amen. Bayathandana. Siningi la. Hamba nawa.
namisana kwanele imzuzu ave kuhle unamisana maNazaretha hamba nayo maNazaretha ibani munye maNazaretha ibani munye uzothandwa Yesu wishumayele indaba ukuthi sibe munye thina lanzima sebuhleni noma bethi bangena phakathi kwethu ake ngixoxele enye indaba mina ngithi ngikaMbotho mina laba balwa noNyazi badlula kumina uyazi ba kade benomashi la bangona ke imile ekhaya ebheke egcwele imoto ke la abanye nezinduna kanjalo kugcwele imoto bese kuphumana hayi angazi ngangenzani okhona umbhisho eyisizwa kithi efikile awuyazi kusaba kaMbotho bathi uzofulani hayi siyakusaba isizwe saMbotho bathi usamabhisho afaka igqoko ezinto njengozokuka sithi hey le ndoda le iphethe ingubo kaMqali wendlela amen maNazaretha badlula ogamadiswa badlula bangona ngendlela ngabranda hey ngime ngamaboshi basaba uthi kwasibekisa imoto kulo sidi levike kuphelile ngibafana lela vathu bayazi abadala kamama bathi bathi ba kabele ngikholoshe ndlela ade ngikholisa yini ngisho uNyazi ejele maNazaretha siyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukwanda kodwa ngiyabonga ngiyakhumbula ngelinye ilanga ubaba wabongizalayo ngo-98 wakushada uNyazi noma ubaba uyahamba notshisa bayobika hamba noGumede khona uGumede oyingane umvangeli uthi hey ngabezitha phethe ucansi kababa uthi khona umshado ozoba khona la ekhaya uthi athula ubaba ongizala athi umshado lo mkhulu lo mshado kodwa ngikhalela nami ukuthi indoda nami ngiyibambe ngesandla ngiyifake esiqawini la wathoda lo mshado lo uzoba la ekhaya lo mshado kodwa ngizofika ngizolunguza nje ngiphinde ngibalele nakhamuka uNyazi sekuthatha kancane hamba nobaba uGumede umvangeli noma ngakafishi lakhaba intombi zamaphinga ezazikhona zala ngaphandle zathi dela zangabona sigide noma bale nakhamuNyazi uNyazi lagida lekeke naye emathangi nawushaya ugida uNyazi nawushaya ugida wathi nawushaya ugida uNyazi nashaya layalela ubaba ehlele esitulweni wathi nabezitha mayise bathi ubonile umshado wathi umkhulu ekhaya wathi abona umshado wathi isifungo sasezulwini engushaya isitembu kodwa ngeke basibona abantu inkosi usisemithini